Hayung ha genangai Hayung ha Bwsarogni sal kongkangka World Indigenous People Day palajagi tongo tini Augustani chuku salmariwo aba hakino South District Jolaibario Divisional ni bekhakti West Pilak Bazaro Hayung ha Bwsarogni sal palajaka IPFTni patini bekhakti juda-juda rengnok ni rengsengna rengno logiwo twi hukumur sajak kanmung chumung kandai West Pilak Bazar ni kreng-kreng lahar kathori Himbotok khlaijaka Hayung ha Bwsarogni sal Palaithaniwo Manjaka Jolaibario Divisional IPFT Party Secretary Shomburam Tripura Manjaka AGS Central Committee Jitiram Tripura IPFT Central Executive Committee Organization Secretary Horinath Tripura Manjaka Jolaibario Divisional IPFT President Harun Kumar Tripura Te IPFT Party ni atong robo haino phai manjak phaikya Tirin o Hayung ha Bwsarogni sal palamani bisingti phainai August talni niji tham salmanni salo agortolawo kaisa kotor IPFT party bekhakti juda-juda salmungno tui khorang tisajangnai a salo hasen joto lukurungno phai manjrani bagi palbasaknani bagi kokesarkha Jolaibario Divisional IPFT Party Secretary Shomburam Tripura Himbotok sini Jolaibario Division by Himbotok tini ni sal sung kabaskai bana sini sara Tripura rajyo dero tini kaisa 9 tarik August ini All India terus ini Tripura rajyo klaima hai sara Bharat boshor dero tini ni salno sini World Indigenous People Day bono palajai tongo tini umahai klai sini Jolaibario Division ni ongibu tini sung palajak kha belakti hambai ro sini phainai re jotono sini traditional days sini school student di sini hai mantuda sini division president prof tei komiti da ko hambai actually sung pertama sai mano tini ni sala hangko sini jara sung pungthai bara rok ni bagai sini Tripura saroni bai khub anondito din khub tongthok bani sal tamni hunlai sung indigenous people humani sung pertama sai mano je borok je rajyo dero Puilani sini sinimung ba hani nokphang aborokno hono indigenous people tani hinlai si borokni tongmung borokni kanmung borokni cultural borokni chamung mane buini selai juta borokni selai khub agokjak bini bagai जों दिनैनि Tripura रायजोआव जों Tripura सावै इ हांनि हानि नखरावै जों Tripura साराव जोंनि आलादा একটা सिनिमुं दङ जोंनि आलादा একটা सामुं दङ जोंनि कानमुं जोंनि रिगनाय रिसानि हयते सुरुख्लायै जोंनि सामुं गुदक साखै जों जतबो सियो बिनि बागै जोंनि कानमुं सामुं तंमुं जोंनि आलादा बिनि बागै जों Tripura रायजोनि अङै बा indigenous people सारा भारतबर्षनि अङै जों कायसा भारतनि नागरिक इ हाल इ जोंनि Tripura रायजो जों कायसा Tripura रायजोनि जोंनि हानि नखरां अङै दिनै जों खुब आनन्दित दंथक जायो बिनिफ्राय हामबाय मारो बे कायसा आं कबकनाय साथे इ जागा जों एक्चुअली जों Tripura रायजो दरो Tripura सा बा जों इ हानि नखरां हुथुति थानो जों नुगो जतबो जों Tripura रायजो दसिनि स्वाधीन बा जोंनि इच्छा मते जोंनि स्वाधीन संमाया बिनि बागै आं बिनि साथे दिनै World Indigenous People Day इजरागो इ सालां कायसा साखनायनि मुसुबो फायनाय जोंनि 23 अगस्त जोंनि स्टेटहुड डिमान्ड डे ओ जागा दर जोंनि Tripura सारकनो बा जोंनि कानमुं जुमुं जोंनि सिरि सिति बनो तेइबो जों मुथाय लारनानि बागै जोंनि Tripura सानो फियकनानि बागै ओ साला जों आगरतला अभियान जोंनि 23 अगस्त आं इमिनि हयते आं कबकनाय जोंनि सारा Tripura सारकनो तामनि हलाय जों ओ जागा थाङै जोंनि सानमानि ते जोंनि सारा Tripura सारनो मुक्ति थानियो सारा Tripura रायजोनि जोंनि Tripura सारकनो सि समयनो 23 अगस्तनो जों लगेर दिनै जों कयनाय बे बोसोरनि संगठन ते जोंनि दाबि आन्दोलन खालाय थानियो ते बोसोरनि ग्रा कगना अमै मानना बागै जोंनि मानथाय जों तुबै जोंनि Tripura सारनो मुक्ति रै माननानि बागै आं कबकनाय जोंनि सारा Tripura सारकनो
আজরাঙো जोंनि देशगासो আগরতলা অভিযান যত सोनो लेगर लगे रनानि बागै सारा त्रिपुरा किन त्रिपुरा सारकनो हामबाय मारो एसे नंनाय हामबाय